Hawaii, USA International. Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 crispy pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na poluan. Lagip. Ti napalabas. Ano ko na? Pakiulit mo man? Minerva? Pakiulit? No saan mo nga naawatan? Ulitek, Martin. Gapo iti kinabungal mo. Agsinatan. Minerva, itay laeng nga nag-date ta. Uwan, itay lang nga nag-date ta. Ngayon nakapangpangit ka. Mabain na kita yung magkasango kayong kamangan. Ngaromben ko mga datan iti hotel. Ngayon saan ko na kinahit ata? Asinot at daganas na nga makiromansa. Itakas kang ka nga bungal. Aksidente ti amin. Nakibasket bulak. Kat ada aksidente nga ng siko iti subsub ko. Iso nga napursi ti duwang ngipan ko. Kan ada donor ti subsub ko. Iso nga rod, bungal ka. Adaganas ko makiromansa ti kaskeng ka. Adaganas ko makikuyog ti kaskeng ka. Pangit kan. Gabot na pangit kan. Agsinatan. Agsinatan, Martin. Tingkay nangigan, papagayam, ket may sala nga paset ti pagkasaritaan ni Martin iti lawag sini. Ngayon tayo pinauluan iti bungal. Apo na imaten. Gabot na bungalen. Aksidente lang nga nasikuting sub-sub na. Gabot ti basketball. Saan matro nga kayat ni Minerva ni Martin? Ano ti klase nga ayat data? Padaanan nyo papagayam, tintay pa nang ituloy, dati pagkasalitaan ni Martin, iti lawag siri, ngayon tayo pinauluan iti bungal. Nga may isa, kadagitintay pagpilian, para ti pa nakapili ti best letter of the second week, iti bulan ti Agosto. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Ken ti program at nga lagip tinapalamas iti Action Radio TCJ Silawag. Iti panangimat maton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo kadagit agkakanakkel a premyo. Kabuta in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. At text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo, iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento, nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly, nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab Letson Belly, nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, ket agorder itan Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Rey Fiesta. Hindi pwedeng dito'y panagyaman kan awis dito'y for 7th grand finalist. 7th grand finalist
The Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kini Rogelio Boy Baldonado. Tubo, iti Badok, Ilocos Norte, nga magdamag nanad sa Jai, Honolulu, Hawaii. Denggen tayo, ti panagyaman ken awis ni paring Boy. Agyaman kami unay manong nemi tati pagkasaritaan ti biag mi ken ni Delia nga asawa. Tinangabak nagragsa kami nga agasawa kas tamiten dagiti adu nga ibilang mi nga anak mi. Nga itilikodan adi mi ida pudnong anak ngem inted mi ti aya kadakwada anak karo-karopay ngem pudno anak-anak ket apo amin nga dumdongek ken nagbuybuya maawis kayo amin ngagsurat met iti lagip iti napalabas tapno papadasan nyo met iti mangabak. Yan, tap na mapadasan nyo may timang habak. Ayan, kadak kila premyo na naruna. Kada iti grand prizes, kada iti grand winner tayo, Gabsat. Iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, the Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Okay, madamdama, intay ito ituloy dati pakasalitaan ni Martin nga napuluan, bungal. Ayan, saan kan nga gwapo, bungal kan, sungang kan kayat, agsinatan ko na anak ka dati girlfriend na. Kuna di girlfriend na. At narito yan ni Josephine Estango. Thank you for watching, Josephine Estango. Sumot pa lang, tune in, ay naka-comment, kung makitnagan na. No, saan nyo pa yung na-follow na ito page ni Paring Ray, nga Ray Fiesta Sentenciador Award, pakipalo, paki-like, paki-share na ito video tayo. Kaya mas magarigan ta, itin to YouTube channel, tingkay, pakabuyaan ka na ito yung live tayo, ito nga video, paki-share, paki-like, na saan ka pa nag-subscribe, paki-subscribe to Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award na YouTube channel ni Paring Ray. Dayan, dagupa bala na yadakata pagdadaita mo. Dayan, unad na ka bala taga Burgos. Kumusta naman ni Lito? Ni Rogelio Boy Baldonado nang igmote boses mo manen, inaldaw. Dito'y tibigat kan ti aldaw. Yeah. Padaanan nyo ito yung video. Ngayon ito i-upload, Kapsat. Ito interview tayo kani Paring Boy kas 7th Grand Finalist. Hintay mo lang ituloy. Ituloy tayo. Hindi naman kabalawan, di kita birthday tayo ito yung aldaw. Happy birthday ka na kayo ng birthday tang aldaw. Anak ka di tang aldaw. 11. August 11, Tuesday. Okay. August 11, happy birthday kani dati akagawad Rogelio Kilio Balcobero di na barangay Sawang San Juan Ilocosur. Tapos naman ni Atara Luis from Johnny Luis. Into the bigat. Oy, Misyang. Advance birthday kini Misyang. Timay kasyam nga apo ko ni Misyong dito na our studio. Kastawatan kini Juicy Natividad Acido. Advance birthday kini kapalit to bigat. Kini Libre Asuncion iti Hong Kong. Into the 13, advance birthday kini Shasha, ni Sharin Ruiz Gaviran dito na our studio. Into the 15, oh, Josie Salmazan. Ayan, advance happy birthday kang ka. Dita basement, Tilawag City Commercial Complex. Wano di kabungaan ata asawa ni Romeo. Ito 17, maawis kay amin nga may maki-birthday. Gawat problema ni Erlinda Panterosete no may bus saan, di paala na. Kung nakmad kang kuha ng agasaka nakalata ti siplak, tapno da pag-isiplakam ka na kita saan nga may bus. Erlinda Panterosete de Chaton Vintar, kasabatan kinikagawad Hill Castillo, into na 17 met, pangrabimat dito, agyaw awis na, bunog kano kada igat nga gapuy tabra. Into na 18, advance birthday kini Emma Pascuality Hawaii. 19, advance birthday kini Sister Glory Fiesta ti San Nicolas. Into no 20, advance birthday kini Max Simon Ruiz Ojerio ta Imos City, Cavite. Into no 21, ken 22, advance birthday ka Delena Garcia kini Edgar Garcia from Daddy Dumel and Mami Elmi Garcia. And of course, into no 30, advance birthday kini Elmi Garcia from Dumel and family. So karagi namin birthday tangal daw ken masangwanan ngal daw happy birthday. Kablaw manipod ditoy
Lagip tinapalabas, iti page di paring ray nga ray piyesta sentence sa draward. Dagdingdingig kinagbuibuy ita. Ngayon tumit lang kompleto nga buyayan into no aldaw, alas 12:30 nga alas 2. Iti programa tayo nga lagip tinapalabas, iti Action Radio DCJ Silawag page. Okay ba? Agano sa kailang tikado nga komersyal na. Okay, no, a number one nga ti programa kita adu ti commercial na so kaduan ti commercial. Erlinda Estavillo di Hawaii. Thank you for watching, Erlinda. Good morning. Ya kasama ten kada kita dumapay ni paring Rogelio Boy Baldonado kay Delia Mendoza Baldonado di Hawaii. Kaya namin kayo nga buya kanya kita. Ituloy tayo nga ibasa. Dati pagkasalitaan ni Martin iti Lawag City ngayon tayo pinahuluan. Bungal. Talo kami nga kakabsat manong nemi nasapa kami nga naulila iti ama ket ninanang tinangsaka iti panagbiag mi siyak tinaw na kading karigatan ninanang ken babaybatan iti nagpanag-working student nagturpusak iti kolehiyo ket nadanak iti trabaho. Ida kang lang iti third year college, manong name kini Minerva, adan relasyon mi. Kada damat ten mapaspasamak kada kami. Kuna nangarod kanya, guwapo ka Martin, kanalaing kay ti romansa. Naimas kamet, napintas kamet Minerva, ket naimas ka. Titulag manong name nulagi di makapagturpuston ni Almang ading ko, iti kolehiyo, kadisonton ti panagkalay sami kini Minerva. Wen, agsibod ta pagbasbasay nga rod ni Alma nga ading ko. Ta ni Alma ito na makaredwar, tulungan ang tumatan ni June nga borden. Masansan nga da mapasamak kada kami kini Minerva, manong name, kahit nakamaymayat. Gabot mahilig isuna alala nga alaman. Oh, Martin, naglaing ka nang rona no da iti baba ti ulom dagiti bibig mo ti dilam iti barokong ko. Oh, Martin, Minerva. Oh. Sabi ko matasan kang sikog pailaeng aging kang graduar ni hading ko. Oh, no problema at tumtumarak so nga awan problema ta. May bababam, Martin. Oh, talagang yung pababak manong name ita na imas ti mangan. Nangaronan was tauna yung tibuslon manong name iti panagadalan ti adisor. Kaya nagmayat asap-sapan, dilpatan, kagat-kagatan. Oh, Martin. Oh, Martin. At papapos kami no kastang at check-in kami manon name. Ay nga manon name nga inawis ko isuna dito'y balay. Imbes nga ka mag-lunch, dito'y ng balay nga lunch kami. Imbes nga kam to ag-check-in, malibren to pa yan manon name. Itinto kanon latan, itan latan sila ko ti pagkanan. Ngayon dito'y manong naming empakat ni Minerva ti kinauyaw na. Ading mo? Lusyang. Ala, manang adak dito balay. So nga, kasi tilangak. Ninanang mo? Wen, sugab pa. Kapi kasi di balay yun. Gagangay ha, papindasin mo ito ano makapaggraduar di kiti duwangan ating ko. Alma, no nakaluto kan. Nagidasar kan naman tayo. Saan na imas at iluto mo, Alma? Manang pasensya kan. No sa mong imasen. Ngam ni nanang ni manong kinikapsat ko, siyak imasen lang. Napanda ko manatan nag-restaurant. Martin. Sorry ha. Di hanggang to awawisan. Kaya di malpas kami nga mga manong name. Siyempre awisek isuna iti silad ko. Pudot. Ilukat talang di tawa. Pares ko nga angin ti sumrek. Kaya talagtsakin. Kaya no di mo kaya tagtsakin, gawid ako na. Maminsan to lang nga rin. Sige.
makapukaw di ganas, makata-turn on. Nanong Nemi di nakapanawan ni Minerva. Kasi ka titi klase ti nobya, manong. Para kanyak, jakayat nga iso tagbaling asawam. Umamad nga minanak, iprangka na madlatan ti panaguyaw na. Di namat panunutan na masaktan ti tao. Sugab ba akan? Kagangangay atak dito balay. Orisak mata. Istimarik kumati bagi kadat balay. Ang agapukin kuha na atap. Kang kanayon latang asla. Special tilangan. Manong, madiso nang agbaling asawam. Baham to pagbagahak to. Ngikatin na takin ng uyaw na. Ang agapo, tagwapo ka. Kahit napindas isuna, kahit nagbagay kayo. Ikasano na pumangit ka. Kahit nakapay nga ta. Kasano na pumangit ka kahit nakapay nga ta. Nasungbatan deta manong Nemi ti may sangal daw ti Domingo na panak nag-basketball. Nasingil, nasikot na din sub-sub ko. Aray! Sorry. Sorry, Martin. Isang kwenta ng ta. Accident ni. Allah. Oo naman ito, hindi pigsa tapa ng siko mo, ti sub-sub ko. Oo. Tapos daw na panagdara na. Ay, nagawid ka nga rin ng tamagasan. Kaya doa, sinot mang sukat ka ni Martin. Alatat nung matuloy ka, yayam. Nagawid ak manong naimikit ni inararayat nak ni Alma. Pa manong nakinuham. Nasiko dak. So, sa babayam. Kung kata man, templakted na nung mga maligam-gam, pagmulumog mo. Oh. Pasardangam kumati pa nagdara na. Igur ka manong. Sige. Garete nagkumatang tiagas mo. Ano nga tiagas mo? Antibiotic. Makagatang ka nga rin antibiotic na on reseta. Yung saklot din baka mo. Nagsarding bitlaing ti pa nagdara. Nagsarding bitlaing manong Nemi ti ut-ut na. Sinalang ta. Duwang ang ipin tinapusi. Kenus. Bungal. Manong Nemi ni karon ranapay nga date me. Iti data nga Rabi ken ni Minerva. Manong Nemi. Ket idi makita na. Abi kas naglangam. Bungal. Nagpangit ka. Saan na nagbagay? Pasensyahan. Aksidente nga nasiko. Nag-basketball kami. Malat, manganta ka rin. Naka-order ako. Ano nga tanong, iyawid talangin. Iyawid? Anta mo pa nag-hotel. At haganas ko ita nga, makirumansa king kak. Kayang pa itimangan. Tigas ang langam. Kayang pa ikanin ti barukong ko ken ti baba. Hindi talaga di ti ororayam. Saan ta nagbagay? Pabungan tan di kita ita. Paggunduhan ta. Agawid kan, tagawid at natin. Tapos tangarod tinapasamak. Hindi adda akong dito'y balay. Timawagan ni Suna marong nemikit ko na na. Agsinatan. Ano ta ko na? Di mo nang ngeg. Gabot tabungal kan. Sulot ka pa yan. Hantang lang bagay. Pangit ka. Mabahinak pa itay. So agsinatan. Saan ka nga kayat? Minerva. Saan mo kumasawin deta? Saan ko labas ta sawin? Aramidan. Saan ka na kayat? Saan ta lang bagay? Ngim aksidente na pasamak. Maimbagan tumadlang detoy. Agsumlin tumadlang ti guwapok. Di oray ka agsumli. Sige. Bye. Hello. Minerva. 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 Panagimatang ti arak manong Nemi. Manong apay na tarak. Agas ti bungal ko. Anong makaagas ako marwa, man. Edwo ti mabartek, gabatek kas dyan nga rabid ni Minerva. Apay. Insinan akon. Di wow. Apay wow ko na. Manong. Ti kas dyan ti klase na nga babae sa nga rumbeng na ayaten. Sumapul kan tulang ti sa bali. Kansa mong ibartekan na dyan nga babae. Sir, may anak lang. Ano nagbartek? Kayat ko tagbartek. Kabigatan na iti opisina manong Nemi. Kinuha, pare. Aksidente nga na isigo dahil ti subsub ko. Nag-basketball, di kalman. Ikusta. Bungal. Baka saan na ka nakayat ni Minerva, pare. Kasta nga rin tinapasama.
Saan ako nakayat? Kadurayam nga rin nga may baga na, ito nung gwapo ka manin, kahit nakantumanin. Manong name at den rekomendar ni Alma nga ading ko nga kanugayem na nga lady dentist. Lady dentist? Magan, kuyugan ka ano. Kapakita tangipan mo, tas subsub mo. Tano nasken nga postiswan na data na pusing ang ngipan mo, di postiso ka. Kaya na tamno maagasan. Siyempre, specialist tayo so nating ngipan. Kaya na ngipan ti kang runaan nga nasugat ken ka. Yung manugutak manong name ket idi makitak ti lady dentist manong name na pawawak. Wow. Hi. Ma'am Ella, ni manong ko, nga bungal, gabuti basketball, nasingil, nasiko, data sub na. Kat kasama tintilangana. Okay. Siyak ti makamo, Alma. Ano sabihin nga gayem ta? Anong digit na recommender mo customer ko? Hi. Martin nalagang ko. Isistoryahan na ka nga ron ni Alma no ko. Ay, kumusta mat ng girlfriend mo nga nauyaw? Gabot kinabungal ko, sina na. Kidam kadlangan niya. Tirabaw ti Rignana. Sige, ako pagdanagan, Martin. Pagguwapuin ka muli. Kaya dito nung guwapo ka manin, baka sinubyan ng kayo tumadlang kini Minerva. Ngayon bayat nga asikasunak ni Ella manong Naomi maininlabag. Diyak kayatan ni Minerva. Tapay men? Di kasi yung ugali na. Talagang amadi. Saan nga kayat ni nanang ko? Saan nga kayat ni Alma? Nabungalak lang, insinan ako. Anong tulagi din, no? Adada nga pumangita. Sino nga nagdatan di kayat mo? Si Kayla. Sige. Panunutak pa Hindi nagsumlid di dati nga langak manong na imidyo pisina. Uy, pare, adada matang gimuapo ka. Ano na tapos tiso? Temporary pa lang. Ngayon inikan ni Ella ti agas, barbari mapatubo na pa lang. Tigas na nga AIDS mo, mapatubo pa lang ngipan mo. Adada giti agas pare. Uy, itang gwapo ka man yan, baka no madamdama. Tawagan na kanto ni Minerva. Nagpaiso manong name na na-upload ti langak iti Facebook. Kit nakita na sigurado. Timawag. Malam, dandanin alas 5. Hello, sweetheart. Sweetheart? Ay, nakita nila nga, nagwapo ka man rin. I miss you. Kasi dati, restaurant ka na hotel. Saan ka nga kayat, Minerva? No idigat sikat din ang isina kanya. Ita, siyak nagtenti mga isina kanya ka. Tada ka din sa Bali, dan. Diya kayat ikang kasken ka. Abusta saan nakakayat ni nanang ko? Saan nakakayat ni Alma? Di kapsat ko. Please. I miss you, Martin. Tilaing mo nga romansa. Tilaing mo nga mga, I miss. Oh my God, no. Ururahin nga ti restaurant. Ngayon sa nag-anapan manong name tawag nga dawag in black ko. Sa ako napampinasyan ni Ella. Hi, Ella. Sumari ka, Martin. Flowers for you. Kumusta mo tayo ni Minerva? Ni-upload ko tilangak. Ti Facebook, nakita na. Guwapo ka manin ko na. Awa-awisan na. Mailiw ka no, iti pandangan ko. Pandangan. Awawisan na kang amangan kayo. Ag-dinner kayo ko, no, ma? Pandangan ko. Mas lamok deta. Tanalain ka kading amangan. Amo, makaperdit ngipin. Ti pandangan. Ha? Oh,
I am a dentist. Aglalalo na saan kang agmulumog na dagos. Di agmulumog katon nga dagos. Kinoresahan ang agmulumog. No sikat ka na. Loko ka. Inaklunak ni Ella manong name kat da kami tinagkalay sa idagraduarin ni Alma. Nagkalay sa kami manong name kat idimtengan tirabi Ella, Martin, sika kan siyak tinekari. Gabata sika, ti adadaan tinapudnungayan. Urang at agbalina ka maminsan nga gasot nga agpumangit kat sa anak ni Sinsina. Because I love you. Ore sikat kapapangitan ni Tilubong. Gabata sikat ipagarik na di ayat, Martin. Oh, Martin. Oh, Ella. Oh, Martin. Nung gaya nga naling ka nga mga. Kaya't ko na kita. Kasta, Martin. Oh. Napagdasigak dagiti duwa manong nemi na imimas ni Ella. Nang runa kadagiti bibig na manong nemi ti dentist isuna. Kan kanayon na madaldalusan tingiban. Ti barokong na manong nemi napimpintas ti sukog. Iti baba manong nemi na imimas na talaga. Adada nga makariknak ti rugso kadagiti agadi-adi, maadi-adi nga asok ka na rin ni Ella. Dadaan kami di kabukbukudan nga balay, manong nemi nga nayabay di family house mi. At damaten pamilya, manong nemi da June ken ni Alma. Ni Alma, tinaikamang ti medyo adayo, ket ni June, ni nanang ti kadenden nada. Manong nemi awanin ti sa bulak pa, itiragsak mi, ken ni Ella, agraman di iti upat nga anak mi. Tuloy na ti kinadentist na, tuloy ko mati nagtrabaho amang obisina. Awanin ti damang ko kini Minerva, manong nemi. Naragsak kami, agsipod na kami nga talong agkakamsat iti kodan, na single parent ni nanang, ket nagbalegi kami. Ket nasarakak, na ti babae nga sagot kanyak ni Apo Diyos, ket iso ti umno, ket na ikari, ket iso ti talaga, nga may pagpanakil nga asawa kinina. Dito nga ron ti pagkasalita, ket thank you, tilaing mo nang ibasa manong nemi. Sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, karagiti padak na nagbuya, more power to your program. To your dagyaman nga pagayam mo, Martin, itilawag siya. Thank you, Martin. Thank you, magkaragit na nagbuya, papagayam, kas nakunak, oray na buya yun dito, ay kay ulit ng buya nito na aldaw, 12:30 nga alas 2, tapno at atidugmat lang, iting kay panakaingeg, iti panakaiportray dito yung pakasalitaan ni Martin, kaya lang ano sa inyo, adong komersyal. Okay, at ito yan ni Arnel Sambus Sonido. Po, bigbigat, nagpanpanakpak ko na, aglalukat, nay, agnip-nip, ado, umapal manong, kade. Perlit, aglipay matsyas, kaskin ka, umapal ka, di, damat ni bakat mo. Ni Bachucha, na, kaaduan na ngamin, nga napipintas, tilangan na, ababae, demonyo, ti ima animal, di ugali na, una na, kadi. Sigon iti pasadas ko, pagananom ti kasta, babae, dimpay lakit, kugta. Arnel. Alakit kumet mo data. One. One. Mind keti po. Masauna ito yung Arnel. Madda Yolanda Kalumpit, Erlinda Stavillo, thank you. Awan ni Erlinda Pantirosete. Pinashare ni Tepada ng Abalo. Ang nakadungag, ang nakabuya. Erlinda Pantirosete. Napuyatan. Pamagayami, thank you. Iti pa nagbuya yo. Kahit madamdama, agsubliak to para itidir manong name, itidir manong naming a page. Salamat po.